Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa arsyadana minal ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina bikulli asir, bijahi basyirin nazir. Amma ba'du, qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Hadirin hadirat pengunjung dakwah mani jitama'ahuna fi hazal makan Ban Bandung rahimakumullah. Al-Muqaddam pertama sekali mari getio Bandung senantiasa getio selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kana pegat dunia juga Allah kana pegat manusia tokang puabe atau doyang. Di mana Allah bak malam yang mulianya mantan beri kepada getanyo Bandung umu payang sehingga Bandung tanyo yang katuh talangkah kena ulun tuan kalen hana menghiropi yang meningai ba'da du'yo. Jadi mudah-mudahan umu tanyo selalu penuh arti dan penuh dengan makna. Sebab salah satu pertanyaan yang getanya oro akhirat tengah, umurmu kau habiskan kemana? Jadi umur tanya yang Nabi Allah kan pre, bene beke pre. Umur tanya yang Nabi Allah na pre tha. Ho apa bi? Be sampai umur yang Nabi Allah abeh merah-rah lagi abeh laujun. Mumupucap dan yang na kerja alam dunia bu fikai ngob jantung gadah kai. Emiya menyo lagu-lagunya udip ada mahana udip depijut. Ana semak menteng. Makanya mari Bandung tanyo tamalake ba Allah umu ada hana panjang tahajud. Nekalan ulama-ulama Abu Tanah Merah Gepelahi la Allah alam dunia tahun 26. Ulun tuan ate bu Tanah Merah pernah lung kalang KTP. Bele dengan dakwah. Jadi bata bohoro lung tamang baru muhmi lung kalang KTP amu. Lahir abu tahun 1926 dan wo bala tahun 80 kurung Abu Tanah Merah Abu Adi Tamalanga ngepulahe la Allah tahun 27 wo bala tahun 88 titun tahu seolah-olah lagi kemupakat dua nyoton nyolong-olong toku nuwaron Abu belang beladi. Ni pelahi la Allah alam dunia ton leplu nei. Ba mantan wa Allah. Temato Abu Ya Mudawali. Pimpinan Patanten Labuhan Haji. Ni pelahi la Allah alam dunia ton 17.
Wo bala thon 60 tahun. Lebih kurang umur dronian 40 tahun. Tetapi walaupun 20 tahun, walaupun 40 tahun, thang mentang saja tayo. Thang mentau dip. Walaupun kan wo bala. Nyan yang mana hakikat banyak umum. Baik sampai di ketayawan tak orangnya mentau dip. Ipikir legap kamati. Uro jiman hana taja umutiyid umulasa dan taja mulut hana galya tu yang na uro thalam donya mu pakai bilang mudawai kedaya kemalu irmo kemamu yang nyanyi lagu kan terma macam nyo kedaca dengan tabah hana mi katip udah mengadu tetapi umum yang bila Allahnya benar makna. Makanya tak melakai ba Allah. Pakai bancara tak melakai. Muthuga. Leuh nu tamayam maghrib nu leung jaro. Nu melakai ba Allah. Ya Allah, depo panjang umulun bulung tumung tembahyang isya. Kajutnya. Ya, Nabi umul Allah merempak tamayang isya. Ni tamalam. Ya Allah depo panjang umulun beek long bedah popoleh malam tembahyang tahajud. Sebagaimana tak menjaga tak pereh bola tak bedah. Lagi perotha. Yang main bola ke Argentina dengan Perancis. Tapi poleh malam mentang tak sangat. Po pathai tahajud hanya gad. Makanya tak melakai ba Allah beek tak beda popoleh malam tembahyang tahajud. Le na tembahyang tahajud namun doa alam. Ya Allah na panjang umulun belum temeng bedah tembahyang subuh tengah bunga. Ya pengandung ku imum. Baik tidak wagu. Ampulain na doa ngelung. Sebab ba bedah subuh mu poposnya bedah. Yang kejit watek kena bunga. Gadah manau. Gadah hitik ji megerabang pajuri bakau orang mata kena sobah len tengoi ke taru tengoi yang kejit tak melakai bala umur tanya baik tabah yang kejit Allah paling galak Allah kepada tho mentang yang galak melakai yang kejit nabi-nabi rasul-rasul cukup gak hubungan dengan Allah bahkan nabi dan rasul cukup gak hubungan dengan Allah karena bandum nabi bandum rasul sematih hana dawa-dawa. Pu yang gayulah Allah ke kerja, yang getam ke tengai. Yang kejit bandum Nabi hana mati batin. Karena yang ji kekacau gelombang hubungan tanyo dengan Allah, gara-gara mati batin. Tuh, beruakai, sombong, ujuk, dumaa, nyo yang bikin penghalang udip tanyo dengan Allah. Yang kejit na bahasa urun jamun, tangki rapat hana pada ngan perdetriang deh tanging Allah Taala. Yang kata tayan. Yang kejip yang perle kata yang bergerak dengan Allah mak thit batin pinah. Sehingga dia tanya cukup kat hubungan dengan Allah. Makanya mari bandung tanya ada jud. Punya hubungan dengan Allah tanya bergerak maka penyakit batin ber. Imam Ghazali nepegah lang kitab Ihya Ulumuddin nyojud na perintah Mungkin terkedi hana pati dia perintah dia log kitab mak tit batin na 10 macam ulama-ulama jamun kagak boga kena dam deman tah 10 ni jidingo tegalung kun nyo kagak boga kena dam le ulama-ulama wae tah mak tit yang 10 mak sit batin na 10 pebotaturi lam arba'in menan kun le Ghazali wajib pate dumu kalaf jipo jio sagai bajibita obat tubuh pertama fon hubut ta'am yakni sangat kemasakan
lam kampung tayo na salah tido atau kampung Thombong. Nyan telamanya hanggot. Lam kampung na urumru akai. Nyan tabe-tabe ka Jawa. Imulatah ka Jawa. Imusjid ka Jawa. Ikude ka ruwa. Yang menyonarang buru akai. Yang kejit masyarakat kampung ada jut bekna mati betin. Tapi ulun yakin khususnya Kota Madya Jakarta Sungai Luwung, Duthon Muara, joh-joh tan bilallah. Hai bukti gat lagi mak malam yang mulia yang anak terjelak dalam punggung itu bilah. Tangkira lagi nyo bandung mathodonya, ho yang tajak tamate ulun tuara tha. Engko ilao itengah keroi taboh-taboh lam langong. Yang penting hubungan tayo dengan Allah begot. Yang kejit paling kurang hubungan tayo dengan Allah lam turo semalam 5 go. Lewat salat 5 waktu. Pedang sembahyang kan kebimbang putih mang megah. Perintah Allah kepada getanyo hamba 5 bahawatai metente dalam si urawa si berangkasau lam nangra wajib tajaga si berangkasau lam nangra tingai sembahyang wajib tariwang barang kajan wajib takada ura Jumaat dum umat ja sujud melengkan lamit ane amit ngan kaum nisa yang kabere yang kejit lam donyanya muyo hana tak ibadah hana tak tamayang mutaboh teh hana yum tu pakon Allah gesayang ke hamba la in syakartum la azidannakum muyo bandum kata ta syukur di atas nikmat lon yang kalau bi ke kata hana lan cok ulang la lon tamah lon cukup le urung uji tamayang tan tapi hana di yan ban Allah Maha Pengasih. Yang kejit mari bandung tayo paling kurung tiuro semalam 5 bawah tenyan bek dengai. Bek po bangai-bangai rawa. Maka bandung tayo begat hubungan Allah menyoka. Gat hubungan Allah insyaallah hidup tayo senang, bahagia, baik dalam dunia maupun di akhirat. Seterusnya salah dan salam mari kita bandung kita persembahkan kepada Rasul yang mulia, yang terlebih, yang terpilih, yang terkasih, panghule jin, panghule insan, panghule alam ban sigom dunia, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salah dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, tak ketinggalan kepada tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mu'tabar di sisi Allah yang menteng nukubah la Allah sidro-dro tapat tu. Sebenarnya mak hanjit tapegah ulama sidro-dro tapat tu. Pakon Mio tapagah ulama tidak roh tapat tu, idengar legap, idengar le musuh. Jadi musuh mutamah boh, musuh mutamah berani. Pakon karena ulamanya mak ibaratkan umpama pagu. Yang kejit lampu munyo menteng gad pagu, lampunya naman. Nati mah hendak capri sini ada itu boleh carapai ya. Tapi mutamah pak boh, mutamah pihatam. Pakon aman. Anai lepas kita mau mana ya kira. Ana lepas dah mang kameng, ana lepas dah mang kebu, yang menampu pakon pagu gat hat. Yang kejit Acehnya jamun masa Sultan Iskandar Muda kapi halepah wajeh. Pakon ulama hebat-hebat hat. Yang kejit bahasa jamun Acehnya jithe le kapi. Jithe sagai lepahan. Perle dan nak kalang kapi jak belalancang. Ide belalancang jimu boy jok ming. Ya, tapi lepah dalam han. Karena kaya raya mentang le. Lagi tanya jak lanjat. Mio jak mentang kaya raya handi je demong. Tapi mio jak hana lebak kaya kaboh tu. Maka kape hal lepas demong jemun. Tapi urangnya cukup jai ka kape dia Aceh. Malah kejadian di tsunami kape na yang kaya manu tujo no dia Aceh. Malah orangnya kedai-kedai yang tak pedang cukup mayang-mayang. Tabuh nan kedai kape. Saya katru kena mbak kafe, nyahana wawo. Irmo gubel le bunda apa nahana wawo jim kapole. Pulang, pak ne. Ilong mbak kedai sampai ini kedai gop long kumit kedai gop berarti. Hai pak nahana wawo nya mau mbak jamok tan.
Nya ni mi kai hilangan. Wah nan wa le rumah apa? Pak ni le. Hai, ilong bak kedai alu diung, kedai kau belum rahung. Yang kebut. Jak kulele dang batu tu kawe cuale. Ba ibadat tagai hante mangat tak jem pelale. Thop pelale jen. Iki nyan bu orang malam. Itayo lalo ipungut lenyum. Yang kejit habau ni jemun, getayo lalo muwat lang beruhung. Yang kejit mari Bandung tanyo tamalake bala. Ulama yang na tero tepat tu bele ni cok pulang la Allah. Tebat lampadum ronyo, lampadum tonyo, cukup le kagore-gore ke cok pulang la Allah. Tahun 2020. Abu Palu Gading. Kan ni cok pulang la Allah. Tahun Abu Hu tonyo jaro long gelantau Abu Palu Gading. Hana. Gelantau pa gading dum. Tahun Abu Hu tonyo jaro long gelantau Abu Muzaffar Putih. Gelantau pa tapha dum. Abu Palu Gading kan cok pulang la Allah. Lalu hanatrek menthamung ngan Abu Abati Babah Bulu. Alumni lamnau. Tapang ulun tuan juga nai lamnau. Berempak ba Abu Laitun. Ba Abu Ibrahim Ishaq. Tahun 37 kan cok pulang la Allah. Alih hanatrek lam menthamung ngan Abu Lungangen. Abu Lu Nibung kan cok pulang la Allah. Alih barotha kan menthamung lam gure tayu Abu Blang Bladih. Yang nanti Abu Blang Bladih ni wa Allah lun di Mekah, lu amai jemaah umrah. Nyo yang masalah, yang kejit barang kata tanyo jino tengah gundah. Di barang kata Allah Taala gecok pulang ulama hana merasa susah. Nyan urangnya munafik. Nah, pakon karena ate tanyo mau hana cinta dengan ulama nyan ka bahaya. Pakon karena ulama-ulama orangnya lampu. Yang kejit ulama sirajud dunia wa masabihul akhirah. Ulamanya getam silakan umpama lampu baik dalam dunia maupun di akhirat. Yang kecil atet tanya pengu punya siapa dengan ulama. Gepetik siap tanya dah apa pasti. Kecok bulukat dah apa pasti. Kepa dua leput 5 6 7 lagi bulukatnya penuh menan bu penuh dak. Yang kecil kena orang ke bi kah lagi anami ana dak. Kepa dua lagi raya. Na pa mano lang bulukat ta dua leput 5 6 7 lagi pa manoknyo jemu bak minta rezeki menan berjemu bak minta rezeki yang halu bele tengok ngajaga nya kejit dalam dunia hana putahun taburnya kana yang hun orangnya bele yang halu mengkapuh dah demu nya apa bangan punya dum no dunia hanta temu rezeki yang halu aja tak let mar gede. Hai kata tha nu yan muno nu yan kuliah bron ko tapi yan munan lah apa ne dunia obeno handa temu rezeki yang halu dum rezeki yang halu mio tak khơi munan yan ka bahaya yang ke ulama ke peti siap tao gecok gapu tha dua le Abu Blang Bladih tha dua le put 5 6 7 lagi gapu nyo putih munan bu putih hati yang ke ate manusia ate orang mukmin hana hitam gleh lagi ate rawon nya ate rawon mak menyo ni uplah ada ni uplah jantung putih pengu lagi apa gejok pengri le ulama ke tha dua le put 5 6 7 kering gedik lan jupi nyo lagi nyo tu peng mekering menan tu lagi tu ringgit bermutemeng juara tha ba mutabakah yang kalan tanya yang bun urang bu anak payah bun. Baik sampai kejadian dia kena kiamat donya orang buat badawah payah dia bun. Hai mana makna ji? Hana manok lang grupo. Mutu tunggu. Nya bena halangan tapu kamu katiap mau prehrawan. Bawa ni jak kano ada ji mutu berjamaah sama-sama. Lian sama kamar sama. Tapi ada ji gore kan tapa pakai dia. Tapa pakai urung-urung buat badawan. Urung buat badawan, urung melagu badawan. Roba urung makatidah hana barang. Nyo yang tu kejap malaikat lang kampung dia sedang ulama hai pun kampung nyo kampung pulan pun apa kak ba ele elong perle tengku sabo kepun ke ubat oh hana ba kampung nyo hana tengku hana kamu hana perle le ke tengku obe mate grup man hot aja gepo la pura ada malaikat bala ya Allah kata tak gawai kampung ji hana tengku mesti ro pe tagi dang ke dia ngajak mendu mu tengku dan
Mutu, tapi kampungnya lebih dengan dua. Hai bukti mari kampung ramai tengku. Keputar dua le abu payah pati dengan cermen. Ta dua le puli mong 6 7. Lagi cermennya pengu mana mau pengu hati. Hati ada pengu anak berotan. Anak dengki lagi bunuh syair bunuh. Ya munawir qalbi nawirni binuril iman. Allah bidang hati aku, Allah bihu cahaya iman. Terang hati lontrang, buka kandang nur imani. Hati penguh bancermen, bak munu ensi nurani. Hati penguh bancermen, bak munu ensi nurani. Nabi hatelon bepenguh, Nabi berdoa ya Rabbi, Nabi taufik dengan ilham, be'elon fam dum hadis Nabi, hadis daif belon tuban, hadis sahih belon turi, menancit lam yang perlaya, bajiti pele wahabi. Baik pungut legok tengok. Nya kerja tam laki bala, katanya apa saja ulama sampai. Muyo katanya na saja ulama, haita paling-paling kurang na majlis taklim nang kampung. Gepubut le gore-gore tengok. Nyan tanya na saja gore, gepemulia Allah. Yang kerja kalau ulama-ulama yang gepemulia Allah. Betul abu payah pati. Nyan urang sampai abu payah pati jidu sampai pun lagai cara pelu manau. Begitu tinggai sisa makanan kepajuh dia abu ji merupah urang. Nai dua ni tinggai abu ji merupah dia urang. Pakon ulama. Dadu taboh-taboh majlis dengan ulama. Lam kampung na tengku, lam kampung na dayak, lam kampung na pesantren, lam kampung na maulud, lam kampung na dakwah lagi kampung nyo cukup jero nungkung tua. Maka tam leke bala ulamanya benar tajan tayo. Maka laula ilmu ulama lakana nasu kalbahin. Sangkirakan na ulama tiro tapate ude manusia oronyo bantat manusia ngebui. Nya kerja ulamanya benar saja nanti mangga ke pemulia Allah. Baik sampai baru ta pemulia ulama. Mulia langai wate mublang, mulia ampang ada tebu pade, mulia angkut wate tebu jobu, mulia tengku wate urung ci demati. Jadi ulamanya benar saja tayo. Tapi lu tanda yakin hakul yakin lam kampungnya mantang ramai tengku. Sebelumnya yang mulia kepada gore Gatingo Bandung, ban Bandung gore yang berilmu kepada Gatingo Dumna. Yang mulia pimpinan dayah, pimpinan pesantren, pimpinan balebut, pimpinan majelis taklim yang na lam kampung Gatingo yang mulianya. Yang mulia Tengku Imam Masjid, Tengku Imam Menatha, juga yang mulia kepada Tengku Kuci, juga yang mulia kepada Urun Ilun Bandung, yang juga ikut membantu suasana dapur semangat dapur raya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang mulia kepada Ban Bandung anak muda, The Hope of Nation, harapan bangsa, anak muda, malaikat Jibril, wahai Jibril, coba nepegah pajan ke Allah gelah donya. Bata bohro Nabi kita yang Pak Jibril. Jibril, pajan donya nyok kiamat. Betul Jibril? Gelah donya, cit hana triplet, citka hampir umur donya, 10 galon trena kena ubuma, dilikat lon gelah donya. Ke Jibril Muhammad donyanya hana triplet, 10 galon dalam donya, langsung kiamat donya. Long tren yang fon, long ca berkat, laut darat Bandung semua, berkat rezeki, berkat umur, loncok laju bak manusia, pun kepindah berkat. Ilaut hanali berkat, idarat tam berkat. Lam laut cukup jar rezeki ni bila Allah. Idarat cukup jar, lalang baju ya pok le ulung. Tapi kepindah berkatnya, tadah tabah kepindah berkat, kepindah ulama-ulama. Tapi mudah-mudahan kampungnya na ulama. Yang terakhir yang mulia kepada guru Gatingo Tengku Karim, alumni Tanah Merah yang tapak ngolun tuan taboh gelabut.
Malamnya ulun cukup tenang dan cukup bangga gore tayo na tajan tayo. Kamu sapa ate tanah merah. Tapi mumpitha. Yang gejak kena ulun hijrah hubungka. Tapi bak malam yang mulanya ketentuan Allah merempok lam. Yang menampu yang kecil gore-gore tayo Bandung, mari kita Bandung kerja sama yang baik, mangan orang mangan, pokoknya kumpul kabeh, nek ngelih pudi-pudi ngelih, uniki sami mawon gi. Karena agamanya hai damai tirot. Hai mak, agamanya hai damai tirot. Yang kecil Nabi, waktu gebak itulah mak gemu pakat. Nabi hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tapi Nabi nepegat penghubung. Nepegat masjid. Waktu hijrah Nabi pun masjid Quba. Kota Nabi, kota Madinah, kota kenangan penuh sejarah, tempat Rasul menyiarkan dakwah, membawa umat ke jalan Allah. Nabi membangun Masjid Quba, tempat pertama Nabi berhijrah. Nabi ke pegak masjid. Gemu pakat mak. Nya kejit agama tayo malamnya hai damai tidak tu. Kal kabit ala jamrah. Lagi tayo mak ngapui. Tamat agama. Tamat tutung tu. Tapi ada tutung-tutung payah mat. Maka nyo universal. Maka kehadiran bak malam yang mulianya gedenya cukup joh dan cukup ber. Yang terakhir yang mulia kepada Bandung pengunjung dakwah. Ladies and gentlemen, kaum mak yang mutuah, kaum ayah yang berbahagia, yang ketuh lengkah kena, baik yang kena dalam maupun yang menteng luar. Tapi harapan lu malamnya, mangat jagung bak tatu, mangat haba batang. Long yang tu, drone yang mangat kopi bak bubuk, mangat haba bak na tawangu. Jadi long yang pangu, drone yang angu. Kerja malamnya mak, Bandung tanya mak kerja sama yang baik, nah kaedah haji. Apalagi malamnya pegawai dakwah. Yang kecil nak kaedah apa kaedah. Malamnya mak tamu sabakah. Tamu lamba-lamba. Mio keduk sama-sama duk, long duk, dron duk. Tapi duk long pegah, duk dron dengar. Mio kehek kadang tehek long. Maka malamnya duk mutimang bahu, mututu, mutimang muka. Nyan ka jadi. Yang kecil malamnya harapan lon menyo lebih dakwah belenwo. Pakon karena jak bak dakwah hamba mutuah nyo minta pahala, tak minta ridha Allah. Nya kejit langkah tanyo malamnya gekira langkah mulia. Pakon karena na langkah yang tersebut gepenan langkah mulia. Termasuk salah satu langkah mulia, langkah menuju menunaikan salat fardu. Mak langkah nebut lihat semayang. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kubah berpulang na air mo pintu-pintu ya semayang berjamaah. Pui melatha, pui masjid, tiap peramai masjid, tiap peramai melatha. Nyan pu langkah yang mulia. Dan terkedi bak nebut metipak ne batai menengai ni gebi pahala jahid. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, langkah yang mulia, langkah menuju menuntut ilmu. Nebudah liyabud. Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Di barang kata yang jibut langkah Taboh ya minta ilmu agama. Dia dengar dakwah. Nyan langkah nyan mak gebiliung le malaikat. Taboh kira 30. 20 langkah kira 20. Yang kejit langkah menuntut ilmu cukup jai pahala. Lebih-lebih mak yang geyu minta ilmu buat boh. Boh langkah. Dah ilmu yang haji han minta. Langkah yang pertama bedah ya'bud ilmu tauhid. Be salah narid dalam jahil. Amma ba'du dengar laju lonboh nadam sifut 20 merno bero anu Islam sayang hanjut hai teng kucut sifut 20 donya akhirat bahadarat sahohan roh pertama fon harta wujud citna Tuhan. Kedua kidam citlam kanakan diletan kelebakat wajib Allah kekai sabe dari awai hingga dudohana akhimu khalafatuhu lil hawadih temayang keput
hana saban pogetanyongan penejut yang kelimang qiyamuhu binafsih hana mahajat tempat duk dengan tempat cema yang keenam wahdaniyah nama sifat wajib sirawa pogetanya akan dua leput. Nah, langkah yang tersebut pihak mitra ilmu agama. Kedua, yang kelih langkah yang paling god, langkah menuju silaturahmi. Yang lagi malamnya mak hana terjaluk tu. Lun nyipat ba iluk mataurawa. Iro nyipat tungang ilung ba itebi mataurawa. Tapi keperempak oleh Allah. Merempak pi ba but yang god, ba acara Maulid Nabi. Ilun tuan mak itino tungang ilung napa dunggo ka. Tapi urungnya gore-gore alun mentang tinggal ke bah taundang tegatu. Yang kerja tegebel di gore, empat itu ngai lung, lun tuan merasa senang lung. Kalau lung jak jamun. Kerja bak malam yang mulia yo mam tua silaturahmi yang cukup god, silaturahmi tiap perame di bidang agama. Yang kerja baba agama mak berame dewa. Kalau urang jamun mak pakiban he betapa urang. Yang kerja dakwah talah sabah but yang cukup mulia. But dakwah mak mudah kan but menang-menang. Kejik yang baba dakwah ulama-ulama. Mio jamun yang ba dakwah ci Abu Tanah Merah. Kerak orang. To dakwah jamun. Engko amat dewi. Ngaboh hidung mentang kathit. Dipegak pediung tekan bau. Urung jak ba dakwah tangko. Mio hana keteme kalian boh hidung ko amat dewi handung aku. Tapi bang kejak ba dakwah keteme kalian boh hidung ko amat dewi. Nyan malam-malam tengok-tengok ke god. Masya-Allah tangko mudah. Yang kerja dakwah jamun beradat. Punya mana pun maka bab malam yang mulia yang kerja harapan lun bandum drone benda pemulia lun karena mana mak lun jamai Nabi pernah nepegah dalam sebuah hadis faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim daifahu di barang kata mak mengaku beriman kepada Allah dan memang kepada uruh akhirat urangnya wajib pemulia jamai moyo menan malamnya long jamai tapi kalau mau draw nama wajib ni pemulia long. Hai ni pemulia long mana mak mertua. Padum-padum bulan yang lalu cukup awal kageban ni gore tu ko Izzuddin. Ke dakwah ni wa. Long janji long kalan tanggal gore ni cikalan 3 tanggal. Akibut ni bila Allah kana jodoh. Ka kelong pegah tanggal 15 dan kajut. Dan gepingat tapi gebel long gue ale nyan pu tanah ke pemulia long. Ni ada uroha kepegah lah abu ada jut. Nyo bawai, bertemu maghrib berjamaah sama-sama. Insya-Allah lepegah bina halangan tepu. Hai mak long karat mak, manusia bisa saja merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Malam barolon nyempat diara kunawa. Telat satu rumah, anda gak tip dengun. Kalau ihlam, buno poh dua lu berangkat. Mam poh dua tunggu jalan orangnya tunggu kongkan jalan tirau tu kan. Jalan ramai-ramai tunggu. Ngomoto-moto panjang mentang tunggu mutu angel lampu merah tunggu. Nyata peturut karat tunggu jadi mati tu. Hantu kena. Tapi kakelong jak baca lon mak terus cin. Aliam makalung long ngamoto leopan. Yang ngauru berjalan tunggu. Dia tak karat. Tapi terus kena leu maghrib. Maka ge pemulia lon kagak prek. Kake lon tamayang. Leu tamayang kagak prek moto ge baba kawi tunggu dah minta kawi. Terus kawi tunggu moto o mak tahu dong. Pu keputusan lu nya puat. Hai mak cupe kamu tu thon. Pingan kamu tu thon. Iu đường wat tengku ka jika lan cupe. Ba ulai mutule 75 watt. Tro ba bo hite mun thamai tengku mudua. Masya-Allah tengku tro ba udeng galah tengku. Upe-pe no udeng mak mudua. Oh ma tu masya-Allah tengku mudua. Nyan ni pemulia dong. Kaki kelong mak mudua makanan cukup mangga-mangga. Nya keje kamu tengku. Bate temong boleh-boleh payah kre mi thai. Kereh yang ut pakon maha melabung pamanau. Ko ayo kanan ngu. Na yang dong terjak badawa, na yang boh manok ke samai kulit-kulit. Hei mana pun ke betul. Wate terjak ngu lang blen boh manok ke samai kulit-kulit. Mangka dah kamu kulit-kulit boh manok lang samai. Tapi hana ke peluak. Biasa boh manok kan tak peluak. Ali tak peluak tak jero. Ali yang baru tak kulit lang samai. Mangak menyum matau kuning, mangak menyum matau merah. Rupanya ladum kamu nang ke gule-gule mana hana ke peluak.
menjanjar udah tayang hei mawa po kepemenon thamai pemenang orang pakon hei kena thamai kulit biar tha kenggep lu le gitu menon lon thamai kulit kadang tothon tu kan anji kenang thamai gerak hei kena nu ladong urung lambung anji kenang thamai gerak mamnyo kata pluak kang ke bawah kuneng kuang tapi yang kemak mutuah Bandung nyona lakan matangkat ro kono wono cukup tenang hati lun cukup galak lemah mutuah oma gure samping lung ke pemulia lung baju sama-sama mak mutuah yang menampu nyankan pemulia lung alen pemulia lung lam mak mutuah alen niu kena tiat niu pegah apa nanti dia akan kursi nganggot mengaik lung du maka malamnya tamu lekai balah nyo tamu tabakahnya benar kekuatan mandua long yang pegah baik long pegah drone yang dengar baik dengar yang kerja harapan long tiga tu ada ji malamnya long mentang yang pegah ba maka harapan long tiga tu ada jud yang mentang luar ni tamang kena dalam yang kata dalam ni debi ke luar yang mengetolong menolong dua pui dalam pui luar yang penting dakwahnya bujade karena pegat dakwah mamduah kesempatan agamanya tunggu Yohana dakwah kabe da'a yad'u dakwatan seruan memanggil mengajak hei pada hei urang kepada agama karena urang mak lalawa payah dapat ingat yang kerja kepingat la Allah dalam surah semalam ni manggo Yohana dapat ingat lalawa bukti lalawa kalau urang berjalan yang bak jalan mak mutuah timu barat tunong barok ro ba al harto jimelele ngambrek padi brek padi pupatai meleleng al harto di brek padi ya to padi ujung kakaja al harto ya meuru banace taboh ku timu taboh ku barat tapi melelet pupatai melelet yan bandonya mak tibo tapi utimu barat tibo urung semayang lam latah he yang kejit ake mata gadah tua toh melatah rata sagau yang narame urung cit dua boh tempat jambu madat nganggelanggang tajau nyan urung tabe na ipulalau le ani iblis kurung teman na ani iblis kurung na engkau amat dewi tinggal lung tabe ate ke ceramah gekun nada man iblis kurung bron mak kana gure tempu karim gepegat balebut yang pak mam tua cukup mulia ro ni guyuja oleh Allah kena gekirim oleh Allah lampu kana gure kena yang kejit mak gure nyo ne bantu dan ne dukung gonyan dengan gepegat balebut hemat dukungan masyarakatnya bu penuh daleh pina dengku yang kejit dalam kampungnya mak mutua dengan nadaya dengan nabalebut kampungnya ge sayang oleh Allah karena mana dengku anak mak beramai katanya mana tu tapi anak yang nebut anak yang nabut masjid ubi berea nyan masjid kan pegak cukup laga dan kamayang tapi Yohana ada pegak rugo ada pegak masjid mana karena masjid Yohana roh haudep pegak masjid mak mutua hana trip tu mahap urang kaya madua dawa kalau kendera urang tengko baklong yang 4 na 2M ka 2M tulis itu terade baklong tengko na 2M kaput ya mahap urang menang mentang dua dah kasep tapi di urang menang pihak mahap ku tapi mahap hai mahap tapi yang tayang mak mutua leuh masjid kahana tawa nyo yang tu yang menan pu tak pegat masjid penting tapi lebih penting pegat atau masjid yang kejit tak pegat atau apa yang ke sama-sama tak yo anak babut tam ramai-ramai mak draw tak yo babut kenapa kan ilmu agama tu ku lemoi tha yang kejit mak ilmu agama ilmu dunia makmum nyan selamanya tengku tanyo gepelarha Allah yang kejit nakalan te abu-abu pakam mulia moto hana payah ke belawa nakalan abu payah pasi moto belawa lekap adup M you moto tabo M menanja abu ketapang lun dengo apa lun dengo radio umi kau abu ketapang jiblo moto litera urang moto karimun kendera urang moto karimun ni belawa mocap moto giling lepas dengo ijo inopha ijo pajeru hana ke puyu hawu yang gejak openeng dengu pu sakit ule mentang kaiba le ulun tip uroi ba pu sakit abu ya nakalan kana thabayu iteyo me hana PPJS jadeh mati itu
Temannya perle tak pegah apa mak berdua. Yang keji orangnya mio perle drone mulia lagi nyo kok gak ka. Yang keji kontak udip nyo lam kampung tak bantu daya, tak bantu pesantren. Nyo malamnya mak nyo ke muka di mahlun. Nyan menurut berita hai na ke pulau tanah hoku. Ilung tu insyaallah baklung kana 200 we. Nyan ke gurei. Hai mak nyan kenyan yang mak yang bantu tanah sampai belang padang macam. Yang keji dalam hadis Nabi na 7 macam amal yang gebi pahala Allah hantar orang akhirat. Ana piyo-piyo lagi hati. Angin muheh-muheh menyo ke bot na bera. Abut na bera pegah nyan angin muheh-muheh. Lam kubu dayo mak kuat tak pre. Angin muheh-muheh dirui. Yang menampu salah sabah yang pertama pegot dayah. Termasuk bantu masjid, bantu balebut. Nyan mak mertua angin muheh-muheh. Yang kejit mari bak tengok malamnya tak melakai bak Allah. But drone mak malamnya cukup god. Hai bukti kat mana yang lakai yo. Ura puno maulid. Hamdan lillah la ilaha illallah hamdan lahu. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Rabbuna. Oh, nunggu cukup temara bak pegak mulut. Sampai malamnya mak mertuanya kamu lihat ke. Yang kecil di Aceh tunggu punya bak pegak mulut tunggu baik mayang. Mantap bohnya mulut. Bak rumah sekolah mulut, bak masjid mulut, bak melasa mulut, bak teka mulut. Yang mana pun hebat. Orang jak bak mulut tunggu tu baik mayang. Batakai biling Honda 20 boh Honda jak mulut. Tak biling becak mai gelepak jak mai urang jak bak mulut. Cukup jauh urang. Lang motor macam burung tak biling motor heboh tak biling Honda 20 boh yang tawa-tawa Honda 200 tawa-tawa Honda leh ya tapi betul semaya mugrib betul ingai Honda 2 boh tu nyo yang sayang yang kecil tak melakai ba Allah mak mertua beramai Bandung bak molui beramai bak pedang berjamaah beramai karena agamanya mak kan pegah-pegah haji punya pegah-pegah berujuk balik haji pegah ba tapi puji pubut nah nya ne kabare. Yang kecil ulama-ulama ego-ego gitu loh. Nabi tengkong berdua ya mauli dan qad hawa aitzan wa iqbala. Ya mauli dan qad hawa aitzan wa iqbala. Fi wasli ibnughul mushtaqun amala. Ya mudda'il hubbi fi huwa tuwala wa fi hawahu kafa'lan wa aqlala. Oh ya maulidan qad hawa idzan wa iqbala. Yang kejit kekompakan bak tabuga dakwah. Kekompakan bak boleh mamrah cukup jai nilai ba Allah. Yang kejit mak perleh geboh yum dah Allah tunggu. Yang kejit nilai agama dalam dada tengok. Ya, anak mit tengok mak anak tengok yang leh-leh boh warbai mertu. Itu yang kerana mati tu. Tak kubah haji tunggu tak peguah masjid, tak kubah melasa. Tujuan. Mengat thodang imum, mengat urung adan. Nyo yang penting tunggu dua. Baik kadang-kadang orangnya mampu cukup sayang tu. Ten bacut. Kemakusut akara pa asegi pre-pre tengkut yang ubut-ubut jiruge game ten bacut ibah krut kaji pa asegi pre-pre ulama tengut yang ubut-ubut jipe kape tapi anak tetaya yang kejit mak tsunami karena tsunami tahun 2000 meribe mati urung kecil iban tungku pegah kecil kamu ribe mati urung ada mu juta mati kira kecil hai cukup je mati urung burang mai kira mati tapi mentang ubut yang ya turunnya mampu na tsunami yang mengaramkan butir-butir keimanan yang ada dalam dada manusia nyo yang tayang tu anak tanyo hanaja fa 20 anak tanyo hanaya fa malaikat 10 anak tengok hana jafan Nabi 25. Bandum Nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran.
pertama fon wahai kaum Nabi Adam, yang ke itu bandum Nabi wahai insan, yang kedua hai saudara Nabi Idris lam surga dalam mata netop iblis lena bino masa tofan nepegat kapai nepe kenan bala tentera juneh bekai pot Nabi Hud limang saleh nam Ibrahim tat mulia tat gemase perangoi halim tujuh Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail Yahdi Mina ayah nasihan Lut sikin siplo Harun sibla Musa an Imran bukit Tursina drone marit dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangat tatsu yang jile hana jadet tudang laju temakul hebdah jenulun pegahan Nabi Zulkifli putblah Sulaiman karunya Tuhan pangkat tinggi ke-15 Nabi Ilyas don pegah jinawa 16 Yusuf belun pengotat samlaka Nabi Yusuf rupa cantik ibahate pungawa Zulaikha purmo raja Nangromose. Anda jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tujuhbelah Syuib umur tatrib sepot mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 jinolun pegah Nabi Zakaria Nabi Ayub Nabi Ilyasa Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yaakob 20 haya Nabi Yunus lang perut engkut 20 put jinolun pegah Nabi Isa anak Maryam karunya Tuhan hana bapa 25 wahai kaum rakan mertua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anu Abdullah nyo mak yang perle apa apai yang kejit mak cara-cara orang jamun hanjit aku bah orang jamun tengku tak pegah bangai orang jamun tak pegah bertauru kepajo pulang titua gejip ilang bro tilai tangeng gelupa rem tapa kring pura jamun orang jamun bangai mati pitan tonton 78 ibi TV di pemerintah ya jo bagi ibagi rata-rata kampung iyo bagi nak kejit jamun TV tinggal long gepeduk lepa kejit bamlat hak bak balai bayo bak balai detha gebuka jenlah nyau datang kejit nyai pemenyogat dengan kejit yang hanagat dengan kejit TV yang merupa gua jamun puati kurung watawida deng puati kurung perang Iran tiaran TV puati ploh puati ploh water kai TV itik menang malam tengah baru main long pelong jamun na tinggal long kan jamun na taboh tiaran TV pelom chip thau main pelom chip peliti jino ibah pelom tengai chip nyo masalah tu yang kecil orangnya donya ka modern donya ka maju tapi maju mak di bidang donya silahkan be sampai kurang di bidang agama mio bidang agama tingai donya ja iku nya hana harap nangu agama Allah Taala hana perle kurang jarang dah yang penting akhlak yang kecil lam donyanya mio hana gat akhlak mataboh the hana yum tu tapi iban jarang tapi
pengut tanyo ji pegak kapai ba tanyo warap. Ji umate mai haya. Tapi agama mam tak bicara bujud tak pegak kapai. Bujud ke tamerno HP, bujud komputer, hana masalah. Apa hel-hel bawah siapa wujud. Tapi orangnya berhati-hati mam tua. Karena adanya nyo kamaju gebi ilmu Allah ke bicara tanyo. Tapi berhari makin tong Allah nyo yang lebih tha. Yang kejit tanyo ke agama baik tak kubah. Lagi bu orang jamun, yang kejit orang jamun nunggu batai kedua malam. Mati malam mam tua. Nyo malanyo tamerno teh batu semayang. Gepuga kena dam. Pertama phone tamu tawa, kedua butler tak kerja, keleh makan keput minum, limang takem suara, keenam naji retebak jasad, terbuka aurat 7 perkara, ke-8 belakang kiblat, si kurung mehat nit tegoga, mengubah nit lam sembahyang. Siblo hilang wudu agata, siblah murtada ikut salah, misi Allah takun dua dengan sirah, pepleput urawa, badan gesum, bate geregum dalam lungki ba, basabo jamo, poma melet-let, basabo pijer poma menjaga, o sakit gata. Kenangan kede gata gepe ubat gemita oraya gata lom hai putih licin gepe kawin judo gemita judo riri yang tatem hana gecena abeh belannya orang ci ke ane gese geja amita tapi ane orang ci bungong putih jibo harga nyodo. Yang kejit mata-mata dalam kandungan cukup penting nilai agama. Yang kejit mak akhlak lemui tha. Imam Syafi'i na budak na warmo na tutup pintu. Mak na buka pintu tho long nyan tho Syafi'i na hanjit na buka pintu le. Gata galom na akhlak. Gebudah Imam Syafi'i dia buat lam. Gewalam kita tutup pintu lam. Mak na buka pintu lon Syafi'i kalau na anjuk lu muka pintu ile gata kalau nak akhlak gebudah mu cami dia bulam gua kalau ke tetap pintu assalamualaikum bunda waalaikumsalam waladi ne tho lun mak cho capi kata o ne ka mak mutua hanu lung bohati lung ne gata kana akhlak nakalan akhlak lu mu idharu. Yang kejit Nabi ke pelahir la Allah alam dunia ke dia perbaiki akhlak. Karena udip mata-mata jamun Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Talui, perti koh dalam unta Nabi. Perti raya ule kerontong tangan la ule ke. Lang ule ke kareng bro. Yang Abu Lahab tengok. Yang kejit Abu Lahabnya ke Nabi anak kumun ku. Tapi tip-tip orang gedengar dakwah Nabi hailuk. Yang kecil hati Abu Lahab lagi karuang. Hati mak dua macam. Nah hati lagi tanah subur. Lagi hati ron. Nyai ron mak ne pegak mulut Nabi. Nak Nabi. Hana drone yang pegak mulut hana Nabi, long yang pegak hana Nabi. Tapi ne dengar-dengar kepegah labu payah pati. Ne dengar-dengar kepegah labu kutaku. Ne dengar-dengar kepegah le gurai-gurai no. Ka cinta ke Nabi ni ti mano ni ti ite yang tayong ite na mano na cinta ke Nabi menan kan petih dia Abu Lahab bata pauro geui la Nabi apa Muhammad na tayang na gelong hai kiba tayang na kumun han tayang de mo tayang na gelong kan na petih gede lun nyo Rasul Tuhan na memang gede kelun menganggap pasal ron li Allah dalam surga gitu Abu Lahab nyang kaya pegah kena mama kaya putra aja ale tuha ke engkak nya nakalan du Abu Lahab taduk ngapurmoh purmoh Abu Lahab mak nan purmoh go Ummu Jamil cukup dari purmoh Abu Lahab cukup laga urung tapi akai laga akai bui nya nakala pakai ba laga akai bui dengu hai mak purmoh Abu Lahab tip-tip uro mak buat ke
gemai kaya mudurawa. Kepa giak ti barau yang sering gejak Rasulullah. Kepa mangap begidang Pak Nabi. Lega urun tampai ba Honda, giak dulu lapang. Ba bacoban ya tampai bakayan. Tapi mak di perumahan Abu Lahab, ti uro mak gemai kaya mudura giak ti barau mangap begidang Pak Nabi. Tapi Nabi gepelara oleh Allah. Nabi ubudkan Nabi kagebuhnan irhas. Nah irhas pun gepelara oleh Allah. Yang menampu tapi ujung-ujung but rumah Abu Lahab mak mencaruh ngan duronya, mencaruh ngan kaya yang gemenyan mak sampai mati. Yang kejit bak malam yang mulianya, dron mak yang kaduk kono lumui ta cinta ke Nabi, yang kejut. Nabi ini pegah lang tabuh hadis, man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Ti barang kata cinta kelon, orang yang tengah tapat-tapat duk ngelun dalam surga. Makna cinta buno mak sama-sama tadeng. Ya Nabi, salamun alaika. Ya Rasul, salamun alaika. Ya Habibu, salamun alaika. Salawatullahi alaika. Asyraqal badru alaina. Fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'aina qattu ya wajhas sururi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta sirau wa ghali anta misbahus suduri. Nabi is like of the sun, laksana matahari. Is like of the moon, laksana bulan. Is like of the flash like laksana center brok darkini. Yang kejit lahe Nabi dalam dunia rahmatan lil alamin. Lahe Nabi dalam dunia nikmatul adam. Nikmat yang paling raya. Nikmatul kubra, nikmat yang paling agung. Ubena nikmat mak dalam dunia yang lebih raya lahir Nabi. Engko nah kau tak dengar bak khatib Jumaat. Kepegah nikmat yang paling raya, nikmat iman dan Islam. Yang dalam raya nikmat iman ubud, nikmat Islam ubud. Pakon karena na lain nikmat yang lebih raya. Bekah. Mak muthiga. Hai nya cibek karu lah tak. Mak ciduknya bukan? Ciduk bukan? Mak moyo hana lahe Nabi dalam dia nyanyo na iman saja nyo. Na Islam ba nyo? Hana. Tapi lahe Nabi giya patho iman, giya patho Islam, giya patho tauhid, giya patho ma'rifah. Nya kejit Nabi nikmatul adam. Maka wajar tak perayok Nabi. Bukti tak perayok Nabi lah kayo. Malah tak majak aja, tak menduk-duk. Tak mendengar tentang Nabi. Tak baca bartanji, tak pudep bet lang kampung. Betul lang kampung na but. Lang kampung na majlis taklim. Lang kampung tak peramai melatha. Lang kampung tak peramai masjid. Nyan makna perayok Nabi. Ba'lu tak pegak oleh Nabi kahana tak semayang. Nyaw yang tayang nunggu dua. Yang kejit bantum tayo minta amal. Lam donya nyo tengku donya nyo hana te. Donya nyo bantum mate tu. Hana hebat tayo. Te tatai yubasan. Tatai yuba berian tu bantu tu. Tengku long na ne. Nyo na ne tu. Nyo ane model orang mak mekedoi hang lah. Ilong pernah long ceramah dalam penjara Tanjung Gusta Medan. Cukup ja urung dalam puput dum hajim dah pegah. Masya Allah dong. Pajan baru tu lah. Yang ketiga. Tengah baru. Yang kejit mak mudah. Gino kesempatan pisang pantang berbuah 2 kali. Belum tanya yang badon mak. Pisang naik buah 2 kali. Hana menancik kejuk kesempatan li Allah 3 tapo. 3 di atapo, laga di atapo. Alian apa itu? Yang kejit lahir Nabi ban kana rasul panghulayat. Jibudah mubai wangi ngon cahaya. Jaron mogom babah met oleh mubuut tanah mulia. Lahir Nabi mak peboh tanah. Dah put. Yang pertama lahir Nabi dicerup. Yang kedua jaro Nabi jak batano. Yang kelih oleh Nabi metangah ulangin. Yang keput babah Nabi Muhammad.
Jannah hikmahan. Kemana-mana. Pakan hikmah lahir Nabi dijuk. Gebalik lima bidan hai. Gebalik li bunda Aminah hai. Getuk ngaya baru megah. Muyamunan pun Nabi lahir Nabi dijuk. Tanah Nabi Malaya. Kemaluan Nabi mutirau hana to kalam. Kalau lahir tengok. Terpeng ngantung kuih mum. Kerja antang tu ha tak malay. Dengar mugret, dengar kebelah. Gutipak porma mujungkai kelang belangang. Bongong porma kita ke belangang bekak. Ikut le belangang kedak kurung aja apanya. Kedak raya le bo porma ke bekak. Melah. Ya le bang kuih mum kale muci. Karu hana pepe tapi mudah-mudahan hana tanya omam tua. Hana roh rawon. Tapi ada yang kena. Nabi dijeruk muyamunan Nabi malay. Muyamunan hikmah tapuga mulut Nabi malamnya bandum tanyo benar malay. Lam kampung tengku muyo kana malay kagot. Anak muda malay. Masyarakat malay. Nyang kagot tengku mutui melata. Nyang muyo hana tajak melata malay tu. Uji gedi karu gedi. Ngetak karu. Ngohonda bertuk kena poy mentang katip. Imlatah murung tan. Tho yang adan nyang kaman. Tho nyai mu nyan makmum. Nyo yang tayang tu boleh buat tamu tho adan tan. Tapi pekan malamnya nak kalah hebat kampungnya. Hebat, hebat pekan drone mak mulai malamnya nung kalah hi ke dia tho juga. Lam kampung drone na gure mak kagak pegak balai but. Ne dukung mak tua nyen pu tanah. Nyo cukup jo. Yang kecil katanya mu hana tak abut malai. Mu hana tak abut tipu 20 malai tu. Mu yang mana pu tonton elemen benata teperlain. Tonton saudara Tuhan muda bertayakin anak getanya mekarayo ataya joba bet kedeh bak tengku menyomaku jihan ajut menyotengku pihan getem wajib pole mata upah mangan jituri Allah Nabi gurengan ya anak getanya mekarayo hanale lagai tamsek buklut tabotaloni bak lungkai tatuk muka tatuk hidung jisegong purdesukai tatuk muka ngan gulunyung menyojitra mahana menghose kan cukup malay tanya mak mertua ada gebi rezeki lah Allah gepelaga terima cukup hebat tapi tua dekat agama yang kerja orang cinta ke agama yang dukung tempat ber yang tem ya ber lagi don mak cukup kat. Karena ya bunya kamu cihanami ada tanya cik pahana jarang tu. Cukup le mak elemen yang pernah tabut. Mutu. Nebudah ni sama yang. Teh rukun qauli. Teh rukun fi'li. Teh rukun kalbi. Teh syahadat tauhid. Teh syahadat rasul. Teh najih mukalladah. Teh najih mutawatidah. Teh najih mukhafafah. Nyo mak yang pernah tak mak tamita elemen. Makanan mangat kayu pajo tapi lebih mangat mak yang nilai agama yang kejit bermalai tanya mak mutu anak tayak but malai tu temu punya tayak but malai tapi mana mutu anak aja yang kejit dukungan mak anak met tayak jo babut cukup penting dengku orangnya anak yang kejit anak saleh dengku sama-sama tapu udip pakai bancana anak saleh kan tabuh nan saleh kepu tabuh nan saleh peh peneng ruak urai peh malai peluak kepada bona mai ruai toek lan tabak tulak ramai-ramai. Tapi nilai agama cok ni la ilaha illallah riuk bicahalam jeruju magoh alim betamina tabut surah jawonahu alihai anu metongkat puya mesediba perahu lawung tahai adik metitik dua temah huruf sama ji elin teng jim haka kenang tat lagai tincu ulengan perut ji cateng dai zai mo pingkau deduk meranyau adawa dan adun musudira parang cahadurawa umpama zau parang cah utun sin dengan sen megigo lage gegajongan kokoh papun saat dengan dat rakan metua batat begagah ule jihirhung tak dengan da umpama lantui menan kegekon le orang zaman dengan gen polem metua tehah baba tersenyum temadi panas sabot titik
kafai adik dua nane jaga. Hai bang benane jaga. Bek bacut raya neparo nyuruh leba. Yang isyara nama isim zat sinan menghimpun jine ismaka dengan sifat meso yang pilih. Wahai adik ini ba isimnya nyata di sinan khalikul alamana di dalamnya. Ba isyara bah Allah baik Tuhan nama sifat dengan jamil keelokan hana banding ngantela dan metapusa sekali-kali maha suci Tuhan yang esa sekali-kali maha suci Tuhan yang esa tak isyara tobat ba Allah di ba dosa lahir dan batin rujuk bandum getanyo hamba tak sesal draw yo galam getop pintu taubat yo mentang sinau yo galam talok dalam jerat yo mentang sinau yo galam talok dalam jerat sasawaban berharapan beri pahala oleh Tuhan dum amal saleh yang tak kerja mengure dalam hati puput masih aura dudau udep getanyo di dalam negeri aura dudau udep getanyo di dalam negeri jim jalala yang isyarat kebesaran Tuhan dan amarah soyang bantah bak surahan ingat jalal Tuhan ya budiman bepujato najia batu boh maksid ke Tuhan bepujato najia batu boh maksid ke Tuhan halim Tuhan karim gena sehat nebri kharonya kegatanyo hamba donya akhirat dan sabah han si salam donyanya yang puput dosa teman si sa ahura duda yang puput dosa teman si sa ahura duda yan bantayang Allah makum mamat getayang anak getita alam dunianya puput laju tapi preh tengah huru akhirat yan mak dua tapi mudah-mudahan bandung dengan gepampon dosa ada Allah nyoka gepampon dosa ada Allah udit mak katenang kamangan bahagia pakan bahagia udit narida Allah nyoka narida Allah nyalam dunia bahagia di akhirat juga bahagia maka uditnya perjuangan dan doa perjuangan tanpa doa sombong doa tanpa perjuangan omong kosong leng jarong ada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka fa'fu anna Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ibadatan wa amalan salihan wa ada Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah Allahumma anzilir rahmata wal barakata ilaina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma khatim ajalana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah